Assalamualaikum warahmatullahi Noqat qarşı vatandaşlarının katılışları bugün kunga 21 oktyabr 2024 yıl biz Noqat şahrına daha geldik. Hurmatlı tuğanlar, qarаңыздар. Жол қызу жүріп жатады. Азол асфальт курған жаққа өтеміз. Жиналысқа лайк комментарий жазыңыздар. Noqаттың içinde iş қызу жүріп жатады. Центрде hurmatlı tuğanlar. Ана кеттік. Сол жақтан малымыз аласың. Su çarçıptır. Çamaşır su çarçıptır. Arkadaşlar havalar kötü, işte otururken hava kötü. Çık hava aldım. Asfalt kötü. Kötü hava asfalt. Asfalt işe başlattım ha. Birinci sloyunç. Asfalt işe birinci sloyu başlattılar. Kanadar. Bu жақта asfalt koyuş başladı. Bu жақта жетенеп қалыптыр. Aşağı canla var koyuyoruz. Бұйсын айлы күнтен başlап koyup келіп жатады. Біз центргеч. Кругойға 5-2-3 метр қалады екен, жетпеген еш. Үйіңді қалса көйіп түседі екен. Az асфальтты қалыңы қанша екенін көресіз. Гагарин көшеге жетейін деп қалдым. Eski светофор бар ғой, Гагарин көше деп қойды. Бұл жол Баншаға шығып кетеді. Баншаның жолға жетейін деп қалды. Қараңыздар. Alanlığı 12 santimetre tuğanlar 12 santimetre tekşehirler iş bugün kendine olmadan o tekşehirler çıkartıp basacağız. Robat çağıran kızı işi yok. Allah razı olsun bekliyoruz. Fazla geç gidiyor. Allah nasip etsin. Adamlar Bulcağı onağı eski Orus Pazarı'nın жаңа stadiondan ketip жатады. Adamlar şu жаққа taşladı. Bu жақта teknikalar жоқ hazır. O teknikalar kirip етеді. Машина бұл жағы объездный Қызылтейт аралға салып шығып кетіседі. Больницаға баратын болса, анау Bilal мешіттен жанынан айрылыстар өтуге салып шығып кетіседі да. Hurmatlı tuğanlar. Şey oldu, tehlikeli. Allah'a konuşuyoruz. 12 santimetre. Oğlanın da atlas geldi. İnsan aile konusunda üstte zapravkan canından başlayıp koyup gelip yatışadı. Hatta işte oldu. Havalar gelecek bana. Can asfaltta basıp sürüyoruz kanalımızda. Can asfaltta. Noqat çarşı görünüyor. Can asfalt. Asfalt. 12 santimetre koyuyorlar. Bu maçta minne gitti. Kanalımızda. Noqat tüketті. Bizden aile konusundan üstüne başladı asfalt. Eski Orus Pazarı'nın canından başlanıp asfalt koyula başladı. Noqat şahrına bugünkü жаңалық жол дағы болса көрсетіп бізден алыстабай лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Hurmatlı туғандар. Бұл жерде техниканың бар жолы бар екен. Қараңыздар. Мишелкада естербі Мишелкадан başlап бар жоқ көше бар екен. Балон салон Butay teknikler ekan bak. Negas yok ekan qo'lda qanday qo'lda bor ekan o'sha. Noqat şahrına Medugorsk'un canından başlalıptır.
Asfalt şu yerden başlayıp kuyup ketdi birinci sloyç. Hamzar bilette 1 kilometreden aşık yer birinci sloy büyüktü ekende. Bu yerde daha iş kızıl жүріп жатады. Скорпионда işlеп жатады. Серкан оңында болтады, ұмытты ондар. Hamzar teknikte işlep жатады. Bunu asfaltın başlagan yeri. Başlaganda karаңыздар. Asfaltın başlagan yeri şu. O, ана bu жерде блокпост коюп койгон. Bunun 200 метр нарактач. Блокпост коюп койгон. Шол жерден Кызылкия, Ноокат, Кызылкия, Көкжар, Бел, Кайрагач. Шол жактан кетти маршруткачы. Таксилер шол жактан кетет. Бул жагы жөн эле неме караңыздар. Мотону шунун Ноокатка хизмет эткен асылын кошот. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.